Moi bos días a todos e a todas. Acabamos de escoitar as principais liñas do informe deste estudo de futurismo que hoxe presentamos foi moi extenso, pero sí que unha cousa que quero aclarar é que este vindeiro Xacobeo 2027 marca unha das claves da planificación turística tanto en Galicia como tamén debería ser no conxunto do Estado. Temos esa primeira mesa de debate con profesionais de distintos ámbitos nos que imos tratar de analizar os desafíos, as oportunidades, pero tamén as necesidades que plantexan a promoción do Xacobeo nesta primeira mesa. Buscamos unha visión multidisciplinar e para iso vou ir presentando as persoas participantes, vou nas introducir cunha pequena pregunta. En primeiro lugar, quería saudar a Isabel Neira, moi bons días. Isabel é catedrática da USC, profesora titular de Economía Aplicada, de Econometría e directora técnica do Grupo GEN Galicia. Ben, este é un grupo de investigación multidisciplinar e especializado en economía e empresa que ten como obxectivo promover o desenvolvemento económico e social sostible. Moi bons días, Isabel. A primeira pregunta que te quería facer históricamente sempre se nos advertiu durante moitas décadas dos problemas ou as carencias que pode traer unha economía excesivamente basada no turismo ou no sector servizos. O certo é que o peso relativo, sin embargo, no turismo, como vemos, está crecendo moito en Galicia, sobre todo, ademais, nun período no que estamos pois casi ligado á descarbonización, estamos perdendo tamén moita industria e o peso do turismo está crecendo. Así que quería te preguntar un pouco de unha visión académica como se analiza isto e cales son os pasos cara a un turismo sostible ou un turismo, quizás como apuntaba a Manuel, de maior calidade. Bueno, logo se hecho unha pregunta moi difícil para empezar. Ante todo, pois, comezar, moitas gracias por convidarme. Un traballo en temas de turismo, acabamos de facer dúas tesis doutorales sobre este tema e basicamente relacionados co Camiño de Santiago, non? É onde teño máis experiencia, con outros compañeros tamén da facultade, están por ali sentados, que son expertos no Camiño, non? Entonces, que peso e que papel ten o turismo? Comentaron ao principio, que pasa que dixeron tantas cousas que mellor lles quedou perdidas, non? O turismo ten un efecto tractor enorme, non? Entonces, os meus compañeiros que son expertos en Iputau, xusto este venres temos unha tese que defende un capítulo relacionado con ese tema, os invito a que leades cousas deste ámbito, pois calculan que ten un efecto directo, un efecto indirecto e un efecto inducido, non? Iso é moi importante, porque o efecto indirecto é de 1,5, iso significa que hai moita tracción dese sector, es dicir, o turismo non é só os hotéis ou non é só os restaurantes. Cando ti vas ao hotel a un restaurante compras un queixo que se é de Arzúa e producido nunha queixería galega, pois entón ten un efecto sobre a queixería e sobre a produción de leite e de queixo en Galicia. Eso é industria. Independentemente de si os servicios ou si valorar ahora mismo se o turismo sería suficiente ou teria que ser máis ou que peso ten na economía galega, non? Entón, ese efecto tractor é superimportante e logo ten un efecto tamén indirecto porque efectivamente xera riqueza. E iso, por exemplo, volvendo ao tema do Camiño, a mí me parece básico porque eu son dunha aldea de Lugo que desaparecería se non pasara o camiño primitivo por ela. Entonces, ese é outro efecto. Allí se xeran persoas novas, rapazas novas, que xeran hotéis, que contratan a outras persoas, que ao súa vez crean unha lavandería, que vamos a supoñer que a lavandería xa non é turismo, senón que produce outra cousa, non? Entonces, bueno, ten un efecto moi grande. E por último, para acabar, para non enrollarme, sostible. Eu creo que, ademais da sostenibilidade ambiental que temos que ter, Caría parece que hai que falar da sostenibilidade social, é dicir, da do territorio, non? Entonces, para min o máis importante do turismo en Galicia é que xere sostenibilidade no territorio. É dicir, que cando vayamos a un hotel en Santiago de Compostela, por exemplo, que é onde vivo eu e onde familiarmente se fa a miña actividade hosteleira, entonces teño como dúas cabezas, unha académica e outra profesional no sector, polo tanto, coñezo ben
cales son as necesidades de as pymes e das pequenas empresas do sector, ti comas un produto no pequeno almorzo que veña do mercado e dos produtores locais. É un pouco, comentaba Manuel, dun turismo de calidade, non? E esa calidade costa e ten un precio. E ese precio é o que temos que pagar. E con eso xa remato, decía unha das nosas, bueno, a min grandes hosteiras de Santiago, decía Lucía Freitas, que non se pode comer un menú a 10 euros si queremos un produto de calidade e pagarlle ben aos camareros. E iso, pois, é un pouco, enlazando, pois, comentaba Manuel, que eu estou completamente de acordo, un turismo de calidade é un precio para o cliente e un precio para a sociedade, porque o hosteleiro ten que comprar unha mel de 1000 flores que está producida en ecolóxico e que é un pouco máis cara que a outra, claro, todos temos que contribuir. Muchas gracias. Continuamos con estas presentaciones. Bueno, agora? Agora sí. Bueno, a tono tamén, moi bons días, unha persona moi coñecida no sector, bueno, todas as integrantes e todos os que estades hoxe aquí, técnico en turismo e máster en gestión de destinos e empresas, CEO de Mister Turismo, axencia especializada en marketing digital e comunicación, consultoría turística e desarrollo TIC. Tamén é socio fundador de Fairway, o Fórum Internacional do Camiño de Santiago. Entón estamos na antesala xa do Xacobeo. Non volver a ver outro ano santo ata 2032, así que hai que aproveitalo ben. Este outro marketing turístico tamén unha pregunta así fatiguiña para arrincar. Xa se fixo todo o que se pode facer coa marca Xacobeo, é dicir, temos xa unha marca moi asentada, é moi coñecida, está fidelizada, pero podemos todavía ampliala. Eso nunca, siempre se puede hacer mucho más, ¿no? Y todos los que están en la gestión de destinos y territorios trabajan con ese objetivo. Yo creo que el camino es bueno. Es más, yo creo que la Xunta cada vez se lo pone más difícil, porque incluso cuando no son Xacobeos, la programación cultural y toda la incidencia que está teniendo ya de por sí la gestión del territorio, pues está llevando a que cada vez el Xacobeo se diferencia menos del normal, ¿no? Sí. Para llevarlo a este territorio, pero sí, por supuesto que me gustó mucho la intervención de Isabel porque aparte de ser Pasteur y empezar a hablar de la cuenta satélite de turismo en Galicia, pero ya viene siendo una obligación y hay que ponerle el cascabel al gato, o sea, hay que decir cuánto, no decir el impacto económico, claro, el inducido. Fíjate, hablamos de cosas que todavía no se han valorado. Por ejemplo, todos los trabajadores de las empresas hoteleras de esta ciudad son inducidos, son gasto inducido, porque se generan gasto turístico también y ese no se tiene en cuenta, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy importante generar la cuenta satélite del turismo en Galicia. Y con respecto al Xacobeo, pues es un gran reto, porque además es como un Xacobeo normal después de uno anormal. Quiero decir, hemos tenido el primer Xacobeo de la historia y tiene 2 años, 2021, 2022, que gracias a Dios pues se ha resuelto bastante bien, visto el panorama que dibujaba el 2020, ¿no? Y ahora viene un Xacobeo teóricamente vuelto a la normalidad, sin mascarillas, ¿no? Y creo que es un dato muy importante. Y no os olvidéis que han pasado 2 cosas que pasan desapercibidas, ¿no? En el año 2010, por ejemplo, pasó que era la primera vez que se batía el récord después de un año no Xacobeo, ¿no? Que fue el 2011, que fue el récord absoluto excepto el 2010. Y sin embargo en el 2022 pasa una cosa que tampoco había pasado nunca, que es que se dibuja un año siguiente al 21-22 Xacobeo, que es el de mayor afluencia. Eso tampoco nunca había pasado. Y ahora nos viene el 2027. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues habrá nuevos retos, sin duda ninguna. Hay muchas cosas muy bien hechas y, como creo que mi amigo Manolo pues en el estudio dice, y habrá cosas que hay que mejorar pues en muchos aspectos y que el sector tiene que estar ahí, que yo creo que falta más intensidad en el diálogo y más poner el cascabel al gato a las cosas. Yo creo que ahora la gestión de territorios pasa por la sofisticación. O sea, no puede ser que solamente el dato de los Compostelas sea el dato de los peregrinos, ¿no? Con todos los respetos. El otro día el director de la agencia de turismo decía que ya las Compostelas era 1,7 pertenecía a turistas, ¿no? Pues no sé exactamente dónde salió el dato, pero bueno,
ya empezamos a tener sensórica en el camino, con gente que cuenta personas y estamos empezando a poner el cascabel al gato. Mucho trabajo por hacer, hay muchos caminos homologados que contar, no solo el francés, pero bueno, es un buen cimiento para un buen camino. Pues moitas gracias. Continuamos xa con esta última presentación, logo vamos a abrir un pouco o debate e aí xa, cando queira escoller esa palabra, José Pazo, director do Centro Superior de Hostelería de Galicia, que por certo está desde aniversario, non? Este ano, 30 anos. Estamos a falar dun centro de ensino universitario que, como xa saben, forma directivos e directivas hostaleiras e xestores en cociña. O proxecto, ademais, ten un xermo europeo no 93, non? Que tamén foi outro xacobeo moi recordado, que é moi importante. Tamén para romper así o xeo, quería te preguntar como influe ou como influiu a profesionalización de todo o camiño, de todo o xacobeo, tamén no desenvolvemento do Centro Superior de Hostelería de Galicia, e cales son os perfis agora mesmo que se poden demandar e que están ligados a este xacobeo. Gracias, moi amable. Bo día a todos e, bueno, a verdade que é un placer compartir a mesa hoxe con vos. Efectivamente, como decíamos, nos cumprimos 30 anos este ano, o Centro Superior de Hostelería en Angola polo ano 93, un xacobeo que ademais marcou unha época, non? Que foi un elemento clave no desenvolvemento turístico de Galicia. Ese 93 todos o recordaremos como un ano moi especial, e a partir de aí, pois, a continuidade nestas accións, nestes anos xacobeos, unidos a todo o que era unha acción turística detrás, e un plan que se desenvolve nesa Xunta de Galicia, naqueles momentos, unha sociedade, a Sociedade de Xestión, se crea para isto, Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo, é dicir, había un plan estratégico con unha serie de accións moi importantes naquel momento que despois se desenvolven nos distintos anos xacobeos. Pero, como decía Tono Camén, o que estamos vivindo nos últimos anos é unha continuidade, sobre todo no camiño e nas accións levadas a cabo tanto desde a Xunta de Galicia como polo sector para incrementar incluso pois estas accións fora do que son os propios anos xacobeos. No ámbito da formación, que é no que nos traballamos, ademais, nos formamos, pois, como ben decías, un tipo de perfil de xestor, de directivo, no ámbito hosteleiro. Bueno, o centro está vivindo un momento, a verdade, que moi dulce. Somos un centro de referencia a nivel nacional e europeo, porque fomos dos primeiros en realizar este tipo de formación, e a verdade é que nestes momentos contamos con 300 alumnos e estamos moi contentos da realidade que estamos vivindo. Creo que é fundamental o poñer dentro deste ámbito, deste barco de crecemento turístico en Galicia nos últimos anos a parte de formación. E como ben decía Manuel, o que nos queda por diante, a aplicación das novas tecnoloxías e a formación no sector é fundamental para continuar nesto. E creo que nese aspecto, neste segmento, neste ámbito moi concreto no que nos traballamos, a parte de dar formación ao sector, unha formación continua que tamén ofrecemos, é de adecuar todas as novas ferramentas. Agora, seguramente que teñamos opción de parar a inteligencia artificial, como se está adecuando. Creo que é un punto fundamental e un punto de inflexión nestes momentos que estamos vivindo todos, non só no sector turístico, pero no noso especialmente debemos, por suposto, adecuar todas estas tecnoloxías e dar a conocer nesta segmentación da demanda, que somos de acordo no que se falaba, e non só velo desde o punto de vista da oferta, e hai que traballar e profundizar nesto totalmente de acordo. Bueno, pois, José, oye, xa que non tiña eu pensado todavía chegar a ese punto, pero xa que o sacas, pois abrimos xa o melón en vez de gel de artificial, se queredes, xa que estamos, xa que o sacaches, bueno, sobre todo tamén en como se pode aproveitar eso, e se realmente xa hai experiencias de aproveitamento da inteligencia artificial, non? Porque ao final aquí a temos agora de repente en Google no teléfono, pero indo para moita xente sigue sendo, bueno, unha pestaña que hai ali como un buscador casi. Non sei como estades facendo vos. Pois todo vai moi rápido e sobre todo se nos, como decía no análisis, no informe, bueno, moi ben ademais e moi ben reflexado, depende tamén a que segmento de población nos refiramos. Se vamos agora mesmo a un segmento de población xoven, é fundamental
É dicir, agora mesmo as novas tecnoloxías e sobre todo a inteligencia artificial témola que adecuar sobre todo ao noso posta en valor e a nosa oferta, non? Está ido moi rápido e non debemos esquecer que hai que poñerse a todas as ferramentas disponibles e preparar o sector para ello, e para eso a formación é fundamental. Entonces, nós dentro do noso ámbito intentamos adecuar, e xa fixemos algún que outro curso deste, agora estamos impartindo outro novamente desde o centro para o sector, e teremos que continuar neste ámbito, obviamente, porque, volvo a repetir, a realidade é moi tozuda e hoxe en día o non ter preparado unha oferta na dimensión e na posta en escena que debe ter unha ferramenta como a inteligencia artificial, pois sería un atraso competitivo con respecto aos competidores. Pero creo que Galicia non vai a quedar atrás, temos un sector que está perfectamente profesionalizado e que está traballando para eso, e creo que as oportunidades as temos todos dentro. Abrimos. Bueno, boa tarde. Eu son das que opino, pero sabéis que a opinión personal, como se opina unha cousa e outra, creo que a inteligencia artificial ahora mesmo, non sei o que vai a pasar dentro de 10 anos, que nos próximos anos, é unha ferramenta que temos que empregar como empregamos o ordenador ou como, vou a falar desde o punto de vista de hostelero, non? Vou a cañar agora o gorro hostelero, como os PMS, non? Cando moitos dos que están por aquí tiñan un hotel fai anos, os pequenos hoteles non tiñan telnés, se facía todo a man, con a tela cuadrícula, recordo cando facíamos as caixiñas e lle dábamos o lápiz, íbamos xineando, era un cansancio tremendo, te equivocabas un montón de veces, e era un estrés para recepcionistas, para a xestión e todo. No noso hotel, cando chegou o PPS, foi como un relax, non? De repente todo entraba con unha plataforma de Booking, se lanzaba, e xa dormes, porque xa será cuestión de Booking o que se equivoque ou non no lanzamento ás hotas, e na miña empresa non reducimos ninguna persona. Terceros, personas, público que vivimos é máis tranquilos, que atendemos mellor aos clientes, é dicir, o traballo que antes tiñamos que facer con un montón de cousas, agora facemos dunha maneira máis cómoda. Entonces, donde ten que chegar a IA? Na xestión, non? A xestión dos hoteles e das pequenas empresas sigue sendo moi pesada no tema de facturación, agora, bueno, logo falamos da taxa si queres, no tema de impostos, etcétera. Entonces, as ferramentas de IA teñen que empezar a axudarnos aí, é dicir, a ter unha vida máis cómoda. Pero iso non significa que vayamos a reducir personal, ese medo, no, que temos, porque o personal o que ten que dar é un valor engadido na hostelería. Ese valor engadido, ben pagado e coas horas clave e demais, é o que ten que seguir. Entonces non lle teño medo a ese uso da IA, porque sí, e fai falta, que é un pouco que decía José, formación, no? Quero decir, é difícil usar a inteligencia artificial ou terlle medo porque non te podes fiar de ChatGPT. O 30% do que dice é mentira e vai seguir sendo mentira nos próximos 10 anos. Por si acaso tiñeis dunha dúbida, que viñen fai pouco dun congreso de inteligencia artificial cos mellores do mundo, é imposible ahora mismo empremar ChatGPT genérico. Ou tamén que teñamos que empremar un ChatGPT purístico en Galicia. Vale, eso sería outra ferramenta. Vamos a falar dun proxecto para entrenar un ChatGPT noso, un modelo de lenguaxe propio, centrado no turismo en Galicia, como comenta Manuel, e cos expertos que temos en IA, en turismo e demais, pode ser un proxecto chulo e interesante para nós, pero non nos vai a quitar nada, nos vai a dar, non? E despois vou a poñer a última cuña, que aproveitando que estou aquí, é da ciberseguridade, non? Nós temos unha cátedra de ciberseguridade co INCIBE traballando este último ano, a verdade que este ano traballamos moito en xeral, estou pensando do demais, con formación de ciberseguridade. Eu creo que moitas veces que estades aquí sabedes que ese é un problema. A nos atacaron a conta de Booking o verán pasado, para mí me xerou un estrés emocional que é impagable por dinero. Es decir, eu agora cando fago os impactos económicos, a ver, non perdín diñeiro, o que perdín foi de dormir unha noite enteira. E varios días de estrés que me xeraban un problema e unha pérdida reputacional difícil de volver a conseguir. Eso é difícil cerrar as brechas, porque, bueno, hai unha serie de formación para recepcionistas e para xestores que poden axudar a pechar a brecha, e niso temos que traballar na formación, creo que ando por aquí os do clúster, na formación
pequenas pinceladas que poden axudar, como por exemplo pinchar no remitente do correo electrónico, xa ves que non é Booking, que é un señor de, bueno, donde sea, ¿no? Ese tipo de formación. E eso, a digitalización, por decirlo así, que é algo máis que a IA, está aí. Hai a IA o que permite enviar emails masivos e phishing masivos. Entonces nos inundan de correos electrónicos todos os días. Os filtros do correo electrónico teñen que mellorar porque senón é un dolor. Supongo que os pasará a todos os que dedicáis ao sector, un dolor todos os días filtrar esos correos electrónicos. Temos que traballar en dar ao sector filtros para esos correos, cas ferramentas de IA, e eu diría soñar con un modelo de lenguaxe natural entrenado para nós, non? Que eso sí se pode facer, tanto con ChatGPT, con Gemini ou coa mezcla de eso. Entonces non me preocupa, me alegra. É como eu xa o maior e cando empecé na universidade empezou o Word. A miña jefa dixo, se pode escribir en esto? Dixo, non, se eu sempre escribín en Word. A ela lle parecía que despois da máquina de escribir veo o Word. Claro, se tú agora lle preguntas aos meus fillos, me dicen IA, dice, hombre, como non vas a usar o ChatGPT? Outra cosa es como lo usas. Sabendo que un 30%, repito, como docente, un 30% do que dice é mentira, ten cuidado que che dices. É dicir, verifica a fonte, analiza se eso é correcto, pero escribe emails rapidísimo e contesta os comentarios de Booking, ou se los podes dar un poquito, en varios idiomas e de unha maneira moito máis cómoda. Es decir, usemos o que temos para vivir tranquilos, non? E poder vir a máis nada como este, destas tomarnos un café relajadamente, e mentras ChatGPT nos redacta el mail, que a mí me redacta. Non vou a mentir. Bueno, muy bien, Isabel, muy bien definido. Es una herramienta, no es un fin. Un carpintero tiene un martillo y depende del uso que le dé, pues es bueno o es malo, ¿no? Pues esto es trasladable perfectamente a la inteligencia artificial. Yo aquí me pongo en retrospectiva. El turismo ha demostrado fehacientemente, aparte hemos vivido 4 revoluciones en cuestión de muy pocos años y no nos hemos dado cuenta por encima, ¿no? Que es, pues por ejemplo, cuando entraron los GDS, cuando tú vas a una agencia de viajes y te dan voucher y te mueves por el mundo. Cuando entró Internet fuimos los primeros. Cuando entraron las redes sociales fuimos los pioneros también, y cuando entró la telefonía móvil, pues hoy en día el desarrollo turístico en torno a eso. Con esto te digo más, la inteligencia artificial en turismo lleva muchos años utilizados, no es una cosa de ahora. O sea, la cuestión, ¿quién no se pelea a agencias como la nuestra con el algoritmo de Google? De estar en primera o segunda posición, sobre todo en Los medios de comunicación, los medios de comunicación que tienen que escribir en clave SEO y utilizar palabras clave y hacer pues esos 500 parámetros de indexación que tiene Google para hacer un post o una noticia amigable. Eso ya es inteligencia artificial. Hoy en día, pues lo que dice ella, los PMS, los channel managers, aquel recepcionista de la noche que tenía un monje de este que llevaba el booking del negocio, ¿no? Es sustituido por un channel manager que cuelgas todas tus habitaciones en 20 canales, aunque realmente hoy en día prácticamente existen 2 nada más, ¿no? Que es Booking y Airbnb. Que ese es otro problema para hablar largo y tendido otro día. Yo lo que te vengo a decir es que la inteligencia artificial para quedarse. Nosotros en el Third Way hicimos un taller de ChatGPT precisamente, trajimos a Juan Trejo, que es uno de los mayores expertos en esto. Y bueno, pues te venía a decir que con inteligencia artificial pues ya hay gente que gestiona hasta la reputación online de su negocio, metiendo prompts en ChatGPT donde le marcas determinados parámetros para que los analice sin tú hacer nada, y lo que hace es facilitarte la gestión diaria de tu negocio, por lo cual, insisto, llevamos muchos años con la tecnología y somos pioneros con ella, y en la inteligencia artificial no es una excepción, por supuesto. Outra pregunta que lles lanzo, falaba moito deso, se fala moito no informe de futurismo, falou agora Manuel, é certo que despois da pandemia, sobre todo, empezamos a escoitar moito nos medios de comunicación, tamén porque así o abriu a clase política, axunta moito esa figura, unha maior colaboración público-privada. Estamos vendo moitos proxectos que están saindo adiante, iniciativas que está levando a cabo a Xunta de Galicia, tamén no ámbito industrial, sobre todo de colaboración público-privada. Falábamos desas necesidades, desa posibilidade no ámbito da industria turística, onde credes que pode estar e se realmente se están levando a cabo. Sí que é certo que no Xacobeo é un exemplo, creo que é moi grande, pero bueno, por onde hai que ir? Bueno, si me permites, empezó
A ver, desde a Xunta e desde Turismo de Galicia eu creo que a colaboración, antes falábamos do plan estratégico, falábamos de nunha relación moi directa do sector, non? Nos a vivimos a diario, que hai persoas que as que los conocemos fai moitos anos, que son directivos autoclúster, directivos das asociacións e demais, os calen saben perfectamente o que se trata de traballar conxuntamente, non? Non tería sentido levar a cabo un proxecto deste tipo e cas reformas estructurais que son necesarias, que van a ser necesarias no futuro e que foron hasta agora que se levan feitos. É certo que o crecemento do turismo nos últimos anos, tanto en valor cualitativo como cuantitativo, é moi grande, os análisis están aí, os datos están perfectamente delimitados, pero isto non sería posible sin facer este labor conxuntamente. E parte dos grandes proxectos que nos temos, non só desde o punto de vista de infraestructuras ou cambios estructurais no sector, sino desde o punto de vista da promoción, como é Turismo de Galicia e demais, non se poderían realizar sin a colaboración directa do sector. O estamos facendo, o seguiremos facendo, e creo que é algo que funciona, non dito por nós desde a administración, sino polo sector que hoxe temos aquí, como xa tono tamén, e hai parte como digo eu, da parte directiva do Clúster de Galicia, que é un pouco a cabeza tractora de todo o sector. Sí, sí, te dices. Bueno, yo aquí soy un poco más crítico. Yo creo que, y más en Santiago, ¿no? Pero creo que debemos de espabilar, ¿eh? O sea, que el sector tiene que despertar un poquito. Quiero decir, antes, los que estaban antes en la mesa, pues hablaban de que hay problemas, de que el turismo aporta, lo cual pues me alegro muchísimo porque hay problemas, pero la solución se busca conjuntamente. Y el sector, pues al estar, por ejemplo, en Santiago, disgregado entre empresas, asociaciones y tal, bueno, pues hay como una cierta falta de consenso. Y yo creo que esto es preocupante. Santiago hoy hay un artículo de Nacho Carballo diciendo alarma de turismo, ¿no? En Santiago se están bajando pernotaciones. Y aquí el próximo año el aeropuerto está cerrado. 2 meses. Ryanair se ha ido y aquí nos parece que no pasa nada. Oye, yo creo que el sector está preocupado. En el Fairway así nos lo manifestado. Nosotros montamos un workshop con 43 turoperadores de 18 países. Lo más exótico que hemos traído este año es un turoperador de Indonesia. Y nos están preguntando por la accesibilidad aérea. Y parece que ya damos por perdido el tema de Ryanair y la guerra que tiene con la ELA. Y, hombre, yo sinceramente, como gente del sector, como profesional de turismo desde hace 25 años, creo que se puede hacer mucho más. Y también creo que no solamente se debe de incentivar la colaboración público-privada, sino también se tiene que incentivar la colaboración público-público, ¿vale? Porque aquí hay decisiones que se están tomando en Santiago, que es otro factor que hemos visto en el Fairway y que causa cierta preocupación, que es la desinformación. O sea, aquí la Iglesia unilateralmente ha dicho que ahora ya no son 100 kilómetros, son 20 con una serie de condicionantes, y el sector no está enterado de nada de todo esto. Resulta que hace un año que se ha tomado esta medida, lo cual no deja de ser preocupante para un señor que quiere dar Bergen-Sarre. ¿Me explico? Entonces son decisiones que se toman unilateralmente y que debería haber un consenso entre el sector público, el movimiento asociativo y el sector privado. Con lo cual yo ahí rompo una lanza y me hago una autocrítica. Creo que debemos de ser mucho más proactivos, porque al final mediáticamente están saliendo siempre los mismos mensajes y creo que el sector tiene que tomar cartas en el asunto porque se está jugando mucho. Sí, claramente. Sí, eu estou máis alineada con Tono, creo que porque digamos que o público, o sector é grande e ten varias asociacións e o público ten distintos entidades, entonces podemos baixar o LOCAC, como acabas de baixar agora, pero non só a Santiago, sino a todos os municipios de Galicia, hai moitas competencias municipales e moitos problemas en todos os municipios que dificilmente se poden solventar si non se sentan nunha mesa todos os actores. Dende logo, volvendo ao tema do aeroporto, é un tema grave que xa coñecemos que está pasando, porque ese casi 40% que veñen agora de camiño portugués non é porque sea máis estupendo ni máis bonito, é porque ten un aeroporto en Porto e un autobús que te lleva ao aeroporto de Porto. Entonces, a ver, eu son fan da Eurorexeuro,
creo que nos deberíamos anexionar, xa o dixe fa moito tempo e perfecto. Pero entonces traballamos como Eurorrexión, traballamos como un marco eurorregional que creo que tampouco está ben definido e con unhas, digamos, ofertas turísticas eurorregionais e con un camiño eurorregional e que os que veñan de Porto que suman algo para arriba tamén que veñen moito. Entón xa de paso mandamos un poquinho para que cheguen a satister, ademais de vir a facer o camiño. Pero admito que faceríos as mensaxes que se están trasladando, por exemplo, de masificación en esa cidade e os problemas que hai no casco histórico, que eu vivo no casco histórico e sei os problemas que hai perfectamente, teñen bastante menos que ver por masificación o número de peregrinos que chegan á cidade, bastante menos que ver con outros temas de xestión na cidade que en ser, pois por poñerche un exemplo, 4 horas de permiso para tocar diante da porta da miña ventana a unha persona que fai gom, 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 gom todo o día. Si tuvera a Real Filarmonía, non o sei. Probablemente 4 horas a Real Filarmonía lle poden cansar a alguén todos os días. Eso non é un problema, non? Non é un problema os taxis, non son un problema os ruidos, non son un problema as quintadas, non son un problema o lixo. A ver, cidades como esta teñen problemas moi serios, pero moi pouco que ver co número de peregrinos que chegan a, si é certo que serán unha tensión, e agora entramos co da taxa, se queres, será unha tensión no número de cubos de basura que tes que recoller ou un número de litros de aguas que tes que... pero como cidade terás que atendero, digo eu. Pero, bueno, en resumen, que fai falta traballar máis e coordinado, sexamos dos ideoloxías políticas que coiramos en todos os municipios galegos, porque hai moitas e de moitas ideoloxía, e pide menos de demagogia, tamén son máis con tono e un pouco máis de practicidade, porque efectivamente Santiago ten moitas cousas, me preguntabas antes de industria, claro, temos a Finsa, temos Urovesa, temos moitas cousas en esta cidade, que basicamente temos xunta Universidade e Catedral, o sea, non vamos agora a explicar unha cosa que non é certa, é dicir, podemos ter traído, se antes me preguntabas por emprendemento, a maior parte dos emprendamentos son de menos de 5 persoas, son persoas que xeran o seu emprendemento e prácticamente a mitad no sector servicios a empresas ou servicios ao consumidor. Entonces é o emprendemento en xeral en España e en Galicia. E o turismo é un sitio onde emprender servicios a empresas e servicios ao consumidor. Que, ademais, somos un público, porque claro, nos encantaría facer servicios a empresa tecnolóxico, perfecto, pero é que ainda non somos Silicon Valley, entonces temos un polo da Xionlla, que non olvidei, pois co que traballamos e traballa moi ben, temos moitas cousas, porque vivimos unha delas. Pero eu tamén ser pesimista, por lo menos coa deriva que está levando esta cidade. Con perdón, xa ven que sempre digo que opino, se me vai, pero non me podo parar, de verdad, non. Bueno, dende logo, pelos na lingua non hai nesta mesa. Visualizar así por tal. Por se entra no ámbito local e demais. Cando antes comentaba da relación público-privada e dos últimos anos, sobre todo co sector, eu creo que a ver, aquí hai xente que o coñece e que leva moitos anos. Estou falando de casi 30 anos que leva traballando conxuntamente. Eu creo que no caso de Turismo de Galicia, co sector, non sei se decir morédico, pero creo que é un punto de relación desde fai moitísimos anos de traballo conxunto, no que é da promoción global, no traballo co sector, é moi directo. Obviamente, se baixamos ao ámbito local, incluso nos países precarargues, cuestións como a área portuaria, nos preocupa a todos, pero bueno, pero xa incluso excede moitas veces das nosas competencias no problema con a AENA que temos con a MES, ademais, e con Ryanair, como decía Tono, en o ámbito local podemos tocar de Santiago, Coruña, poder, o da tasa de implementación, ademais, o acordo, como decía Manuel. Se falamos de estrategia e de posta en valor do noso mercado turístico a nivel Galicia, volvo a repetir, e bueno, aquí, como digo, hai xeite que logo que podemos fomentar cando se abra ao público, son 30, 35 anos que levamos traballando conxuntamente e con unha estrategia común, que non só parte do sector público, sino donde o sector privado é fundamental traballar acá. Só quería comunicar isto, que me parece importante. Pois miralle, eu quería tamén abrir esta misa ao público, pero antes disso, para xa tamén enlazarvos,
Tasa turística, o sea, aquí sabes, hoy ya esa división de la MEF materia para la regla, así que para... É evidente que ten unha tirria especial a casa turística, pero máis que evidente, pero por dous motivos. Primeiro, porque fai tempo na facultade, con compañeiros que están aquí e que son expertos de turismo, trouxeron expertos de outros sitios para analizar se a tasa turística, eu lles preguntei, comentamos, se iso tería sentido ou non. As experiencias son que, primeiro, vamos a poñer como, vamos empezar polo final, como se fixo, desde o meu punto de vista, é mellorable, vai? Eu podo ser máis políticamente correcto agora. É mellorable porque está claro que non se fixo por acordo do sector, nin se comunicou dunha maneira, por lo menos a de Santiago, e Coruña non a coñezo tan ben, non se comunicou dunha maneira, pois, fluida, o sector e o organismo público que tiña que xestionar a tasa, vamos agora a poñer en claridade un organismo público e un organismo privado. Non se puxeron de acordo. O resultado final foi un choque de trenes que derivou en que ese choque de trenes das asociaciones secteiquera levou a que as persoas, cando tiñan que implementar a tasa unha semana antes, non sabían ni como facelo e con unha angustia e con mes de agosto aí, e non é un mes, primeiro, porque económicamente no medio dun trimestre, bueno, xa non digo nada da Coruña que puxo o último día do trimestre, bueno, racio que é para facturar, pero bueno, ten unhas complexidades, solo un IVA en facturación, que, vamos, normal que vamos a ter allá para que xestione, que porque es outra vaca ponillo, que diríamos aquí en Galicia, non? Para xestionar nun pequeno hotel e nun pequeno negocio. O como non foi correcto. A segunda pregunta sería para qué. Vale, entonces, vale, a min si me dices que a tasa turística vai a solucionar todos esos problemas que dicen que ten a actividade, la firmo ahora mismo. O sea, digo que é o mellor imposto que se pide poñer en un concello. Porque si fora a solucionar e se fora a invertir, espero que sí, te digo se fose, isto é un futurible. Ahora a tasa vais a ingresar a final de ano e o que se vai a facer con ela xa veremos. Entonces, si este concello consigue que con esas inversións se melloren todo o que as necesidades que ten o casco histórico, xa sei que a cidade ten máis, pero os turistas pasen polo casco histórico, por decirlo así, pois ten vida, non? É dicir, para que se usa? E iso é o que decían os expertos catalanes, non? Realmente non está demostrado que o uso da tasa onde se puxo chegar ao sitio que tiña que chegar. E non o digo porque aquí non chegue. Se somos o primeiro, sería genial. É dicir, se conseguimos que a tasa turística en Galicia se use para os fines que se debería usar a tasa turística, hasta podemos ter o que sería unha pick and France, que seríamos os mellores xestores da casa turística a nivel español. E temos a oportunidade de xestionala ben, por que non? Porque se ainda se ingreso ben, ainda non a gastamos, a oportunidade está aí. Solo temos que conseguir arreglar os problemas que dixen o pobre listado. Se necesitan aquí, seguro que tono tamén, que vive aquí, un listado de cousiñas que os hosteleiros de Santiago, da coña paleta hosteleira, ahora está para claro, estaba na cabeza hosteleira, temos que facer. Pero na parte académica, perfecta. Si se usa, para o que se ten que usar. Bueno, yo particularmente no estoy en contra de la tasa. Lo primero que había que saber es si es una tasa o un impuesto. Porque sí, se consulta a Hacienda y dice que hay que pagar el IVA. ¿Qué va a decir Hacienda? Pero después hablas con un catedrático de Derecho Fiscal y te dice que una tasa no es un impuesto y que está exento de IVA. O sea, y así se empezó la broma. Yo de lo que estoy en contra es con la mala gestión de la tasa. No por la tasa en sí misma. La tasa para mí es una consecuencia de la expansión del turismo y que efectivamente, bueno, pues puede ser algo incluso positivo. Pero ¿a qué me llamo mala gestión de la tasa? Hombre, tú te des el informe de dónde se va a repercutir el ingreso de la tasa y es como los recibos de la luz. Es que no lo entiendo. No, y puede que yo no lo entienda, pero es que gente con carreras superiores y consultores tampoco la entienden. No saben a dónde va el dinero. No está claro ese documento. Además, curiosamente, el que hizo ese documento, en teoría, eran que hace nada estaba promocionando Galicia hace muchos años, ¿no? O sea, quiere decir, y cuantos más vinieran mejor, porque estamos viviendo una expansión del turismo por la política turística que se lleva realizando desde hace 10 años o más para atrás. En el turismo los resultados no se cogen de un año para otro.
Son acordes y los errores también se pagan durante años, que eso es lo que me preocupa a mí. Eso es una mala gestión. ¿Y qué hay otra mala gestión de la tasa? Hombre, vamos a ver. Hay que verla no en el cortoplacismo, sino en el largo plazo. O sea, le estás dando una herramienta que mañana, oye, lo miran en términos de sostenibilidad. Os dicen, no, tiene que ser social, tiene que... Sí, pero mañana puede estar en manos de una gente que diga, no, es que no son, yo no quiero que vengan 4 millones de turistas, quiero que vengan 16, porque son 16 que le cobro la tasa. Y eso es una mala gestión de la tasa y no está regulado ese tema. Y sobre todo, lo que no está regulado es dónde va el dinero de la tasa. Porque es una tasa que, además, es que suena un poco a risa, porque cuando dices que es una tasa en un impuesto, te dicen, no, en realidad es un impuesto, pero ya no es tasa. Tiene una vista, es el invento, ¿no? Pero a lo que iba. No está claro, una tasa se crea para recapitularlo en el sector que la genera. Y eso en esta ciudad, y probablemente en las otras, no está claro. Y a mí lo que me da pánico es con la cantidad de cosas que me decíais, saben, que se pueden enumerar, que se pueden hacer. He mencionado solo una, que no es el tema del aeropuerto. ¿Vale? Y hay muchas necesidades en el sector y en la ciudad, porque aquí toda la mañana llevamos hablando de la transversalidad del turismo. El turismo no solo depende de los hoteles y de la experiencia turística. Es que si está limpio o no la ciudad es importante. Es que si el bus urbano no funciona es importante. Si el aeropuerto es un desastre es importante. Y con lo cual la transversalidad del turismo y la tasa debe repercutir también en estas cosas. Pero claro, le estás dando una herramienta sin definir, sin regular, a gente que a lo mejor dentro de 4 años cambia y viene otro, cambia de criterio. Y otra mala gestión de la tasa es la subida de la misma, que tampoco veo que esté bien regulada. Porque hoy te cobran 1 euro, pero mañana cobran 8. Entonces, yo no estoy en contra de la tasa, estoy en contra de la mala gestión de la tasa. Y doy 3 o 4 ejemplos que no está claro por la precipitación y bueno, pues está recurrida por una de las asociaciones y ya veremos lo que pasa. Ya veremos lo que pasa, pero yo creo que se debe de matizar mucho más. Y ahí está otra vez la colaboración público-privada y la colaboración público-público. No se puede dejar al sector de la mano de Dios solo para hablar de estas cosas, sino que precisamente es lo sumamente preocupante y aparte Santiago tiene una característica ejemplificadora. Es una extensión de lo que se puede hacer con la tasa al resto de la DICE. Entonces, bueno, yo creo que tasa sí, pero la gestión es importante. Bueno, creo que os que tiñan que comentar que o propio sector ademais xa ten... A ver, a tasa, como todos sabemos, é unha responsabilidade de ámbito municipal, ¿no? Poñer, agora estamos vivindo nun momento inicial. O comentaba Manuel antes, é dicir, a introducción dunha tasa ou calquer tipo de imposto bento non vai sin que haxa previamente un acordo co sector, sin que este perfectamente implementada. A idoneidade é moi importante tamén, máis alá do que a implementación deste tipo, porque as tasas, tanto en Barcelona como en Mallorca, ademais levan anos facéndose, obviamente con distintos sentidos, sabindo hacia onde vai e máis. Repito, a responsabilidade dos concellos neste ámbito, no de Santiago, por exemplo, se pideu desde hai tempo a implementación para uns determinados usos. Se está vendo que non é tan sinxelo e que é un tema que é controvertido, entonces, bueno, hai que apelar tamén ao consenso que sería o idóneo para todo isto, pouco máis que entidos ter. Pois mirade, bueno, non nos dá tempo xa casi a facer xeren que estou mirando ao meu xefe que me está facendo señas polo tempo. Entón, non sei se alguén do público quere facer unha última pregunta, unha última reflexión, porque senón damos paso á seguinte nesa, así que dicídeme. Bueno, pois como xa quedou todo claro, seguramente poderán tamén, se teñen algunha apreciación que facer na próxima mesa. Dou paso ao meu compañeiro, a Manuel Carneiro, e moitísimas gracias a todas as persoas que participases.